Toi whātalo whātau le whaupunga lona lua telefon mō le nei tae ao. E whaitau awhi tangata New Zealand o mawele ngase o le mawhauwhau le dementia, ai leo I loa pe maua fo'i se fesosoani. Pe ona whaamau nie se suesuenga fau I New Zealand o se polokalame o lo ta imua I New Zealand mo suesuenga I le lalolangi o le poloketi o le IDEA, le Impact of Dementia, Mate Wade and Equity I Aotearoa, ua whatu amai alona tausanga mua o le suesuenga tele mo le dementia I New Zealand. E toa 50 tangata na whaia whatala noanga e aito mai whapitoa I le ngase o le dementia. Masatu itu I whale e silia ma le 20 Afrika la estete ma Aukilani, e silia ma le ono sa lau tangata Saina, Initia ma Europa, ua taiono 5 tausanga nga ilunga na mali lie e whaatala noa. O le tae o le suesuenga Professor Naire Curse o se whaatonu I le University o Aukilani mo le Co-Created Aging Research, ma o le tae fonofoi o le Joyce Cook I le Aging Well. Na ia whaalia o le vau le tolu ma le afa le numero tangata mai I vaenga taitasi sa le aise manatu o lo o iaini whaafitauli I le mawhauwhau. E tu sa ma le tolu sfuluafe I le whaasfuluafe tangata e mau I le dementia, ma o le a whaatuputeleina lea foi numera I se taimi o iluma. O nisi o ila tau ele I maua se fisosoani, pe leilua foi e maua le dementia. O le mea moni, ina ia maua e tangata ia whaafitauli, le fisosoani ma le lango a o soifuai I se soifuanga filemu, ma le tausia ina le lei o lo la tau ola malolo ina, pe ava ai se fo mai ma whaamaunia I le dementia. O le isi whaafitauli na maua I suesuenga, e le o mana na o ainga ia moni pe sao e whaamaunia o la tau mātua matutua I lea whaamai. O le isi 5 tausanga o lumanai, o le ama whaiai o na whaatala noa I la tau ia tausia mātua matutua e maua I le dementia, e whaasoa mai o la tau whaafitauli, ma o le a fo'ilo la tau tausinga o tangata e maua I le dementia. E to otoluni tau lele ana whaasauina mai se waa na saa I Banks Peninsula I le awauli ana nafi. Na o la tau wala au mo se fisosoani la talata I le tasi le awauli, ina ua whaale tonu le afiolo la tau waa, matawhea tua I lunga o papa I le to akaloa heads. Na whaali ele kapiteni o le vaenga lavea ai Alesama Blue Arrow Rescue, e to ofitu I la tau naufo ina fua le fisosoani. Saa iai I le vai, mai tu samali se 5 minute na o atuai, mai le taimi na wala au ina ai se fisosoani. O la lato fautuanga, e le lei lava le whaamautinoa, o lo o le lei a toa le waa. Ua lava fo I le silafia I le tūlanga o le sami ma le vai o lo o iai, mai tutupu lava whaafitauli iso o se tangata. E 5 pasifo ma le silia ma le 20 au nanga o le a leto e maua I Wellingtone, ona o le lava o tupe, whaatasia I ma le tūlanga mo o mia o le sailinga o nisi whainga e maua I tupe le malo. Peitai, ua whaasawina fo I tangata wheo ai mai nisi I tanga maua lulunga o tau o pāsese, ona ua pālota sui le pulenga nuu, e talia pe whaongani vaenga fia au sia e maua lalo ifo, nailo vaenga e pe ona whautua ina I le NCTA, o tupe e maua mai pāsese ma whaasala launga whaapisi nisi, mai le taiminei e o atu I le lua whelua fitu. O le fuafuanga mua le pulenga nuu, na si iti ai pāsese e o atu lava I le fitu se 10% I le isi tolu tausanga, ina ia mawhaiona whaamalia ina vaenga fia ausia a le NCTA po o le whela o inga New Zealand. O le tūlanga mo o mia mo pūlenga o whela o inga lautele, ina ia si itia la tau tupe maua. Sa whaatūlanga ina lea I polisi taluai a le whainga malo, ai whaatau nuu pe whaatino e le NCTA. Aina pālota sui o le pūlenga nuu I le asotofi, ina ia si itia pāsese a matatu ia Iulai, ile na o le 2% o le apa mai le 5 I le 3% le taupa po o le discount I taimia e le PCI whewa inga. Ua whaaleo le whaangau le malia o wawasa mana ia Winston Peters I le palemia, e whaatatau I lana wala au lea na tala noa ai maisi taitai o le lalolangi, e winga I tiu te malafonga a le United States, ma ua ia whautua ina 45 pule ina ia tautu utu I lalo. Na whaali e wawasa mana ia le tio New Zealand, e le itala noa atu Christopher Luxon mua ia te ia a o le iwhaia na telefoni, ma ia sau noa ai, talo sia e maua le palemia na whiau, ma wal au mua atu ia te ia, pe ao o ile isi taimi, sa si e le United States la fonga po tiu te le tau o loa saina, I le se laulua 5%, a o
tau fia I moliva se fuluaso, le si itanga o tiu te etali atua I isi atunuu, ua toi si I atilia le United States tiu te I oloa asaina I le se lau fase fulu 5% na tala noa laksen I taetai o Indo-Pacific, ma le Unia Europa e sa ilipo o whaape feo na lato whaawinga ina, le tāua I fe whaataua inga, whaatasi ai mani a afianga e ono o I o lato tamau a inga, na saunoa wawasamana ia mai tonga, e le mo mia le tali atu le nei taimi, ai sa ili mua po o awa ainga o lo ofeanga I Maniusila. O lana whinau mai le taimi na ulua I amata mai ai le tiu tea Trump, o le ngaluenga Niusila ia matua whaai tete, ma mana tunatu I le tamau a inga o Niusila o le mea tāua lea. O lana fautua ngai whaipule tu I lalo, whaatali se I loa po le ale mea tupu, pei ona saunoa wawasa manaia. O le a le toi mo o mia I ave ta avale le whai o suenga lona lua ina ia mawai lona laisene. Ona o le ua whaatu ina le maaloni suinga te tele mua I le whainga o laisene ave ta avale Niusila talu mai le sefulu whatau sanga ua tuanai. Ua whautua ina fo I le whaititia o suenga I mata I le Graduated Driver Licensing System pei ona whaasila le minista whela ua inga Chris Bishop I le asona nafi. O le aso o le awha alawilo ina ia suinga, mo whatala noanga a le atunu ulau tele. Na saunoa Bishop o suinga te tele mua nei o le awhaia I le porkalame o laisene ave ta avale Niusila, talu mai le luafe sefulu tasi, le ana si iti ai mai le sefulu 5 I le sefulu ono tausanga le matua e matai o na maua le laisene awa au po le learner. Na whaalia le NCTA po le waka kotahi I le tausanga taluai, na alu I lunga I le ono se fulupasene le tele o le mana onga mo suenga ave ta avale. E tolu se lau ono lua Tala 5 le tau atoa mai le laisene awa au e o atu lava I le laisene atoa. Ua o atu le tolu sefulufa a fe Tala le ai talafu po le pili e tutongi e Peter Prescott. Ona o le whinaunga o lana sala e valu sefulu Tala o le ave ta awa le sawa, ma nau o lava I le whaamasinonga sili peitai, na whaia ina mai ai lava ia whaamasinonga uma, na whailoa loa ia I fo I le ngau o ana meto tino be bankrupt, ina ua le mawhai ona ia tutongi ina ia whaasalanga. Ele Imanuia lana talosanga mo le whinau e ave esi ailo na ngau mativa, ma e te taona tutongi manisi tau po o legal fees I leo a Niusila, ina ua le toi manuia fo I le isiana tangi I le whaamasinonga. O le masino I ulailu afe se fuluono, na ave ai e Prescott le ta avale I se sawasawa e ono surfa kilomita I le itula, I se manga ala e 5 kilomita I le itula le sawasawa whaatapula aina, le ana ala I ona whaasala peitai, na whinau, e le oia na whaafoina le ta avale, ma e le oia foi e ana le ta avale, ina ua le tutongina lana sala, na ave ai le mata upu le whaamasinonga peitai, e le ialu I ai Prescott, ma toi whaasala ai I seisi valu se fulutala whaupopo, ma le tolu se fulutala o le tau o le whaamasinonga, na whaasolosolo mai ai lava I le nawa I taula na whinaunga I le whaamasinonga I le mata upu, se ia o lava I na whaatonuina e tutongi le lata I le fitu afe Tala, na toi whinau foi, ai iwane toi whaupopo le isi ono afe Tala I lana ai talafu, lua afe 5 se lau Tala I seisi foi taimi, e o ane ia se te malu afe lua tasi, ua o atu I le lua sfurufitu afe Tala lana ai talafu I leo, ai whaalawi loa I loa lona ngau mativa po le bankrupt, I le lua afe lua. Ua wala au se au nanga mo le puipui ngai lunga o le initaneti, ina ia suia le tula fono e puipui ai tamaiti matupulanga talavou, ona ua whaani maina le mawalunga o leo whaingo mata upu e ave leo, talu mai le luafe lua tasi, o a mionga ia e awa o mawhaatosi na i tamaiti I whainga matanga. Na whaalia e Joe Robertson o le Make Sense I le litio Niusila, ua si itia ma le se fulutau sanga ua mamao ai te le itua Niusila, pe a whaatusa I isi atunuu, na ole matamata ma whaatalitali, ai ole awa noa leo lo ova ama ai tamaiti I le atunuu atoa, ini wa ainga matautia ma le tala whea ngai, ai olo oa awhia I leo la malolo ina o lato mafaufau. Na saunoa Robertson, e 5 na si itia I le numero o lipoti I le Snapchat o ia mionga, o le masina taluai, na lipoti ai I le New Zealand Herald, e afe 5 lau whaaiva lau whainga mata upu na tauli maina leo mai le Snapchat
Snapchat i le tausanga i lua whelua wha. Na whaalia se so upo le Snapchat i le litio New Zealand na a matasala tau polo kalame fou e whai ai li poti le tausanga taluai lea nā lai ona si itia lea whainu mera. O atatalaina nei le litio New Zealand sana polo kalame fou o sikola sipi le Centenary Scholarships e whaailonga i nailo lato se lau tausanga ma e langolango i naini tusitala fou. E awhia i lea polo kalame ni sikola sipi se lima e o atu i le taiwalu afe Tala. E foina foi ia i lato e mawaina ia sikola sipi ni awa noa e ngā lulu e whaataitai ai i le litio New Zealand. E awa au mawheso soani ia i se tusitala si nia ma awa awina foi e le Director of Editorial Quality a le litio New Zealand. O ia sikola sipi e tutongi ai le tausanga e tasi o le pili mo le tausanga whaale awa onga o le lua whelua ono. O le awhaatulanga foi ia sikola sipi ia awa onga whaatusitala au tue lima i le atunuu. Pe ona whaainonga ina i le litio New Zealand ma le Journalism Education Association of New Zealand. E na o le paule o le taimi ua whaia ia sikola sipi. Ona o se vaenga o le whailonganga o le se lau tausanga o la lato tautua. Ua whaalia le popole tele o fō mai i le ono pepesi o le misela a o vavea ili si iti o le numero o tangata a fia i atunu i fafo ma ua lato una ia fo i tangata ua fuafua e malanga i fafo i taimi o tu uanga wa onga ina ia mauti noa e whaia tui pui pui. Na sau no Dr. Matthew Reid o le National Public Health Service e whaisi te tele o le pepesi o le misela i atunu u ie fia tangata i asiasi i ai e pe o Vietnam, Thailand ma initia. O le taimi nei, o asili maleono se launi tangata e a fia i se tete ono i le United States ai uava aia fo i le o atu i le valu se lau i Ontario i Kanata. I au se tālia, e toa lima wha ua wha mawina i le misela i te tono masina e tolu, wha atusa i le lima fitu i le tausanga taluai. O le tele lava o ia li poti o le misela i au se tālia, o tangata na toifo i atu mai atunu i fafo i au lo o pepesi ai le misela peitai o le afo i e ai tangata na pisia maisi i te tonu lava o le atunu. Na tā ue Reid, o le tūlanga leo lo o tupu i au se tālia, ua whaalia mai ai le te leo lawa noa e ono o mai ai i New Zealand nei. E valu sifulutasi po le valu lua pasene ta maitita i lima tausanga ua mai atu i pui pui le atunu. Ma e le o taitai o i le iwa 5% le e te tauana mai ai tui pui pui, ina ia mawhai ona maua le pui pui nga atoa o le atunuu. E le ai se tutongi o le tui pui pui o le MMR mo i la tau i lano le taise fuluwalu tausanga le matutua. I ta alonga o le lakapi supa na manumalo o le Auckland Blues i le Moana Pasifika tolu ono i le sefulufitu. Manumalo o le Crusaders i le Hurricanes tolu tasi i le lua wha. Waratahs manumalo o le Chiefs luas fulutasi i le sefulu wha ai. Highlanders manumalo i le Jura valu tolu i le lua sefulu. Ai ua whaatuwina i le aulakapia tamaitai o le Blues i le Tala whaasolopito le avea ma aulakapi e siamu pini sosoo i le Super Rugby au piki. Sa mata ina le taalonga i le vama le matatu ina ua whaalawelawe Portia Woodman Wycliffe i le pasinga ina i se kone whaai ua le taalonga ma whaamautua i loa lo lato manumalo. Tala fōia mai le siwafongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.